Üstünde uzun etekli bol çepkeni, başında çımkıyak topusu var. Dal uşul saptardı жазып бүткөнүндө göz алдына бети баг жайган, көк жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык нооча бойлуу кишинин элеси куудум сүрөттөгүдөй тартылгандан азат бою дүркүрөгөн Бактыгер Эюзбасаров сыяк алемин дептерден ашыра ыргытып иди да, башын көтөрүп аркасынан бир кетчүдөй чочуп, чалкалай отура калды. Өңү кубарып көзү чекчейди. «Шешеңди» деп сүйлөндү, алдындагы дептерин калчылдай тиктеп. «Шешеңди, мунун бул жакта жүрөт го?» Муздак тер басты. Бул кишини бүгүн эле өңүндө көрбөдү беле? Болгондо да Юнус хандын күмбөзүнөн жолуктурбады беле? Эми бул жакта жүрөт да. Жаңылса Кудай урсун. Дал ошол киши эч бир өзгөрбөстөн ошол эле ойдон экен кебетеси. Кудай урсун. Кудум ошо ойдон жүрүптүр. Саптары жол-жол түшүп, акыркы барактарына чейин шыкай жазылган көк кептерин колунун сырты менен алыстатып ары түртсө болбой. Чымкый ак топулуу кишинин элеси көз алдында туру каалгып. Сакалынын көк аласы, мурутунун жукалыгы, көзүнүн жымшыгы, бет келбети баары өзгөрбөстөн ошол бойдон. Сөйлөкөт сөйлөтү да ошол. Бирок бүгүн таңда эле көрбөдүм беле деп ойлогонго жарабай, ошентип козголгон оюн улагандан өлө эси чыгып, көзүн чек-четип калчылдап турду. Анын ордуна «Эмне ишке илешип алдым эле?» деди түпөйүл. «Шешеңди, эмнеге илешип алдым эле?» Жүрөгү дүк-дүк эте дүкүлдөп сокту. «Балакет!» Исин жыгыча тегерек үстөлдөн эки карыш болсо да алыстай отурмакка, аркасына кетенчиктеп муздак дубалга такайраак жөлөнө кетти. Сүңгүп кеткен дүйнөдөн суурулуп чыгып, азгырып кеткен дүйнөдөн айланып чыгып, тегерегин жаңы тааныгандай карады. Тегерете түгөлдөгөндөй карады. Тегереги калыбына келе баштады. Жылаңаш төрт дубал, чала жабылган жыгач каалга, кызыл сары боёгу эбак оңуп, бозомтук тарткан шалча. Шашке ченде кармады эле темир уштуу сыяк алемди. Канча саат үңкүйүп, көзү караңгылап тунарып кетпей, канча убакыт отурду баш көтөрбөй. Аң-таң, мойнун созуп терезеден жарыктуу сыртты шыкаалады. Күн кыйгаштаптыр. Өзбек бешим болду окшойт болжолунда. Өзүн өзү унутканчалык сүңгүп кеткенин, сүңгүп кеткен дүйнөдөн суурулуп эми чыкканындай сезилди. Кеч бешим окшойт болжолдо. Наар албай кезергенин унутканчалык азгырылып анда кеткенин, азгырып кеткен дүйнөдөн айланып жаңы чыккандай туюлду. Тегерек стөлдүн жылаңач бетиндеги ачулуу дептерди, анын ары жагында туурасынан жаткан темир учундагы тамчы сыясы, чала туворсуп бараткан шойкондуу сыяк алемди көңүл төшөй тиктеди. Колун силккенде сыя челеги аңтарылып, түйүндөгү көк сыя жаба төгүлбөгөнүнө Кудайга шүгүр. Кансе да мээнет эмеспи? Ооба, мээнет. Демин ичине тартып, башың оң ийине кыңайта кулагын түрүп, бирөө жарымдын дабышын ажыратып алчудай тегерегин тыңшап, кыймылсыз шүүгө отурду. Жымжырттык. Короону тыңшады. Жымжырттык. Көчөнү тыңшады. Кулагы ачылып көчө эми угулду. Ала чапанынын бир этегин кайрып салып, жоон белине бурап тарткан жолугуна кыстарып, кыныгын тапкан базарына шаңдуу аттанган же бүгүнкү базары кыялындагыдай бүткөнгө дүйнөсү түгөлдөнүп, дыңкылдап, шайды от кайткан коңшу колоңдон болуу керек, чатырлары жармашкан катар үйлөрдө Шайфуттин, Шарафуттин дегендер бар. Ошолордон болуу керек. Кылдыратып кол араба сүйрөп өткөн кимдир бирөөнүн кыңылдап ырдаган дабышын кулагы чалды. Чак челекей ой басты. Чак челекей ой арасында чала болот саган. Сени бирөө айдап барды ал жака деген ой сокту. Ой токтотту. Кимдир бирөө менен жулмалашып, албууттанып акыйнеге айтышып аткандай сезилди эле. Жок, кулак мурунду кескендей тым-тырстыкта өзү менен өзү эле жай сүйлөшүп атыптыр көрсө. Жок, эч ким айдаганы жок. Өзүм бардым. Өзүм барып илештим. Көк тептерди издеп чыгып илештим да. Издеп барып. Ушинтип сүйлөнүп атыптыр оюнда. Издебей койсоң не болмок? Издебей? Кантип издебей? Мээнетчи. 3 жыл илгери 3 түн катары отуруп жазган мээнетимчи.
Meneti korogonun üst-üstüne qaytalap, uşinti wagt tanyp atypdyr. Menetim dep koýbady. Menet korotup жазgysçylym munun. Жазbay etbeýle sakalyna garabay goloktop tim jürç emes bilen. Timele çoň жазuçy gebetelenip, bilegiň türüne girişkeninde gep bar ele. Uşintip qaryp atypdyr özün. Esin çyýdy. Yunus Handyň gümbözünden beri çykkany birö tolgoý burap salgansap tyzyldap jetip gelip, çaýkana garmagan aşynasy golundagy maýlygyn bulgalagan boýdan galdy ele bazarda. Jygaş çekçede 3 ýyldaý gozgolboý turgan syýa çelegin gök syýaga tolturup, 3 ýyldan beri aktaý jatgan gök depterde boýdalbastan jaýyp, mınday depterden 4 alıngan başta. Birösün azır жазdy, birö dali aktaý. Ekösün jogaty uýup atpaýby. Kalemdi eline golga garmagan nestedi. Emi oşol eýlikmesi gaçyp, eýlikmesi gaçkandan gadymky wagty gerey, özü aýtganday gaýradan kakbaş wagty gerey izbasar bolup eşeýip oturdy. Kimge jolgup jüresin, dedi özün özü jekirip. Balikim gözboğuçudan bolup jürbesin ey. Gözboğuçu, dedi wagty gerey. Kıdır mesele gözboğuçuga jolukkamyň go. Uşunusu çynday tuyuldu bir turup. Kıdır mesele oy sanany tuğurgan gözboğuçu. Yunus Handyň gümbözden jolukkan dele gözboğuçulugy oyga kılt etken bolçu. Gümbözge jetkirbeý jol toskonda gep bar bolçu. Dep ozuny açykça oy torup sözge alaksyz jüberbedibi. Жазgyrıp. Koysaňçy joldaş Izbasarow, kap gaýdagyny gozgaýsyň da. Жазgyrba etbeýle jakşy sözüni aýtyp tüz jolga salbadyby. Çymynyň da artgansyp, 3-nji depteriň jazdyrbadyby. Jaman sanagan kişi, жазgyrçy kişi çymynyňda uçuragy. Basa gözboğuçudan deýin deseň, berke 2 depterden daýynyň gaýdan bilip jürü. Adam anda emeseň murunky ekönü da jazdyrgandan okşoýdy munuň. Ergüden desem erkimdi ehlep algan. Kayaktan elep jürü erkimdi. Жазgany janyna jakyn görünüp atpaýby? Isyk görünüp atpaýby? Azgyrykty görünüp. Demek gözboğuçudan emesi anyk. Balkim ayardır. Ayardın ayany. Emnege janagy kim ele? Saýçy uul. Başkası bütüp kalgan suyu emnege saýçy uuldu jazdyrdy da gök çoğurçan oşol beçeranın oşol nemenin janına barıp aldı toba. 3-nji depteriň dep koýum da. Anda emnege saýçy uul? Kayaktagy saýçy uul. Jazaýyn dep talaptanyp jürçüsünde жазбастан, göňülüň kytygylagan, kaçantan jazaýyn dep talaptangan okuýasyn жазбастан, uşunu menen 2 gurday göýsü gelip, şalçanyň üstüne jalan katsalyngan gurak töşekke göçük baskan teýden bir oturuşda жазganyň gara. O bolgusunda güç ala araktan törösü ekstranyň 40 gradusly güçünün göýsü bar ele. Kırına melt kat kuýulgan kırdı stakandan ekini udası menen şıpkay tartıp yiyip, tangırı birinçisin dem albastan göň törüp, jegiligin tatbastan murundu jenge tıgıp göynögünün jenginin çaң ter aralaş göňsük jytyn öpkösün toltura tereň iskep, araktın açosun jenginin jytyna bastırıp, orustan öýrengen önörüne salıp maal katbastan ekinçisini tartıp yiyip, anan içmekeyi ulanyp oşol günü kıpkızılmas bolup, masynyň güçü menen gozgol dele, güçü menen çymyny oýgongonsu dele. Al endi munusunda wagty gereginin жазmakerlikke gyýalyn degdetken okuýasy başynda, eň başynda taptakır başka bola turgan. Esebi maselen Arystyn boyundagy aýly tündü жазgysy gelçü eli örüp, gülgün jaş kuragynda Arystyn boyunda ay nuru tögülgen sykyrdy tündü baştan ötkürgen, ulgaýsa da ali günçe esi gönünden öçküs aýly tün. Aýtmadykpy? Arysty jekdi kynalışa basyp gelatşyp, top jylgyndyň daldasynda aşygyn tal çybyktaý solkuldagan ilçek belinden oň goldop bimire tartyp, göz gaýraşdyryp turganynda taramynan okuz жазып alçuday tolkunlanyp, aşygynyň samay çaçynan ayar sylaglap, gümüş tırgalı gulagyna akyryn şuwurap, uyaň jyldızga teňeçüsünde elini üzerinden alıp bir çüdöy sol golun oboga sozup, jywyragan jyldızlardan birin arnagan ele. Jywyragan jyldızlardan birin aşygyna atad ele. Jyldız, ak jyldız dep atad ele. Oşol okuýany жазgysy gelçü. Angeme deýsiňbi, poema deýsiňbi, işi kılsa atalyşy dele wagtdan belen bolçu. Arystyň jakasyndagı aşygylyk. Oba,
Arıstın jakasındagy aşıglyk, arıstın jakasındagy aşıglyk. Anan ança arını alıp atkan soň, angemesinin başına mına mınday arını osaptарын sözsüz badır ayta жазıp koysa jaraşar bilen. Arıstın çokumu, alısta kaldıma, arnadım жазуmu, ak julduz aruma. Ak julduz aruma. Kanday eken? Uğuluşu kanday eken? Al endi uykaşıçı. Abanga salsan kanday uğulmak? Arıstın jakasında turup ava jarıp sozultardasaň aytalaga kanday jaňyrmak? Oşol göňülünde tüölük 18'de boydan kalgan ak jıldız aru zatyn estep, eçen ret eğlengeninde da darwagan çymyny, 4 savırdan ezeli ara aşpay, 4 saptan ödü arbay jürüp saаты çygyp, bugün geç 5'imge dere uçkanyň garada sayçuldu. Kap kaydagy sayçuldu jazdırıp salganyň gara. Kızık. Balkim çoçup ketpegeninde galemin dale jorgolatıp jaza vermektir baş götürbey. İçinen şükürçülük keltirdi. Göktepterde toltura çimelerimgo çimeledim. Anançı. Anan emne kılam? Kimge verim? Başma vuram bu. Göktep görme ala jatan bu. Degen güdü goyup karandapta gelele gadır. Baktı gere ayağın tarta oňdonyp, maldaş dokuna oturup, göz boçu deysiň bi, ayar deysiň bi, işi kılsa sırdığı bey tanıştın jolukkany oňdoy sala bergenim bağımdadı uşusam. Koy dedi. Jolun oňdogan üçün artındagy izdöni eskertip jüretdi. Gördün bu? Demek oň jolga salgan oşo. Kassanagan kişi oşente ösagan. Kassanagandardyň kançasyny gördüň da, kançalagan azabyn tartdyň ömürüňde. Munuň antkeni jokko. Abirok bugün ele maňdaýymdan çykkan nemenin tigi jomokdogy sayçuldun janına eki dünýäni atlap jetip bargan emnesi? Eki dünýäni aralaştyrgansyp. Bu emnesi ya? Sayçul deybi. Balkim oşonu janyma jetelep gelip jürbesin bale basyp. Kuday saktay gör. Kuday saktay gör. Basa. İzdegendi gowradyň ele emnenin izlösü. Gimisi izdep jürü. Gimisini izdep jürü. Emnesi üçün izdeşet. Jok degende ala kanday gagazdan jogapkerçiligin gıyratyp moýun galgan gызmat bolbosa, emnege izdeşmek? Bolgon tolgon jogapkerçilik ele oşu. Pensiya alçuda tumşuk aldyna sunulgan özükдөй gagazdan etegine ülkün gızmatdy, üptön beter çubaljyta çimelep kol goýat. Öz atynyň baş tamgasyn, atasynyň atynyň algaçky eki tamgasyn keltirip, ayakky tamgasynyň guyrugun 3 gaýryp, çubaljytyp biz dep kol goýat. Bagtygere İzbasarow degeni. Ökmöt menen başga çatagy jok. Guşul. Şaytan baskırdyky. Baya günü arak jorogo çogulçuda ala joroluştoru çapkenede asılgandan şaytan azgırıp legiondogy okuýasyn, Mauzer okuýasynyň agынан jarılıp uzun sabak angemelep bergen. Joroluştoru gatkırgan sayın güýlenip, gatkırgan sayın güçönüp saýmedirip ayta bergen. Gepke susagan emeler gıran gatky düşüp, Mauzer çal, mından arı senin Mauzer çal dep jüreli. Mauzer deşip boğurlary ezilip, kıyrap gülüşdele arasında bakan ozu dele baykalgan emes. Kim bilsin, 100 gram 40-çyny teň bölüşüp içken bolup, kalay vilkanın uçuna ilingen zaküskesin teňsele sungan bolup, 3 tamgany tыңçylary tegerenip jürebi arada. Boldu oşondogo angemesi jetip kalgan öňden öt, jogorky jaktagılarga. Andan başka çatagy jok alaryň menen. Uşinti oýlanyp atkanda al göçügi menen jylyp, tegerek üstölдүн betindegi gagaz kalemine gaýra jakındady. Kalemin alıp, syýagam aldy da göktepterden sırtına badyr aytyp, bayandy gagazga düşürgen kişi Bagtygere İzbasarow, sentyabr aýy 1979-yıl dep жазdy. Oktyabr göçösü 29A degende ulay жазmakçy bolup baryp, syýa kalemin tap tim goýdy. Samga tim boldu. Jalgyzdykty tuydu. Jalgyz oturgusy gelgen jok. Endikti tuydu. Eşeýip oturgusy gelgen jok. Aptawy jakyn arada gaýtpaçyday sezilgen sentyabr aýynyň munawy gündörü taňdaýlary gata susagandan birden kürüşke göbüktü muzdak sıra degende ag etkenden tag etken taşkendik jumuşçu tawy kommunizmge arnalgan günümdügi epken emgegin jaňydan ötöp bolup, dal uşul malda görüngen zawod fabrikanın darbazasынан jabıla çurkap, arık boyundagy sary boç kelүү sırakanalarda oroy çogulat emespi?
10 çaktısı menen joroloş. Sarı çolokton birde çöntögüne gıstarıp, oşonda bir jortup gelgeni oň. Bu maýlenin kişileri başынан açuga jok momundar. Birok çayga tap, çaykana köp. Tegerete oturup alışıp sunulgan muştumday çınını gereli geçgermek dep kojuray berişet. Kızık ele kişiler da. Jadagasa koştoşgondogy sözler da kızık. Çay içamiz dep koştoşorda jügünüp alışat. Je ozdan çıkkandan keyin çındap çay berişbeyt. Jönele jolugabız, aman bolalı jolukkança desse antı buzulaw. 50 yıl aralaş jaşagany menen Baktigere İzbasarov öňgöni üýrense de uşu muştumday çynını aýlantyp çay içken önördi tög üýren albay goýdy. Karatyp durup ötürük süýlep, günögü batyp alçydan beter goştoşorda çay içamiz dep ozanganga, kalp bolsa da ýerden guwratkanga em giçekdi ozu barbaýdy. Jazdyktyň astyna bastyrgan jerinden sary çolokdan 3 surup çykdy. Mına emi göbüktü sıra tügül çay içkenge 40 graduslu açu çay içkenge şay. Muna emi 2 gavat klubtun gölökösündeki sırakanaga jetip, joroloştoruna "Şöldödük baldar, şöldödük, çay içeli" dep kıykırganga daýar. Bu Baktigere İzbasarovdyň kalgy basyp geletganyny görgen Syrdakana joroloştoru anda adatlarınca "Mauzer çal geletat" diýişip birin-biri çıkanaktan türtkülep, şıwıraşyp galyşar. Mauzer okuyasyň gadalanyp suranyşar. Korkpogan nemeler, suragandan alar korkposa aýtgandan İzbasarov korkmak bile. Birok aga bugün göňüli jok. Balkim çetinen çegip surap aýgak çykkan içi aramyn tabalarmyn. Aralarında bakan ozdorunun bardygy bilinsin. Çetinen gana çegip surap, çertip surap, aýgak çykkan aramyn tanyp alarmyn. Arabızda bakan ozdorunun bardygy bilinsin. Uşinti boýlanyp atkanynda Baktigere oň aýagynyň apkytyn jaza giyip, apkytka batpagan sogonçogun öýdöldi oňdonyp giyip, al ortada kara gulpusyny izdep, güýrenip goroda boluşy. Kim bilsin, balkim daly şu saamda da oý sanamda okup atkandyr. Kardym aşkanyn, taňdaýym gatkanyn tuýup atkandyr. Balkim joluman karp kurup çykyp jürbesin. Ança boldy köpçülük arasynda turganymda, joluksa gandaý bolmak? Balkim ataýlap jalgyzdatyp jolugatdyr. Ýendetip keletdir. Uşinti boýga batkanynda darbazasyn galdyratyp jap, üýünde sandyk dolu gatyly düýnesi bardan beter. Kara gulpuny ebakmakdyla bilip, jol boýunda oturgan 5-6 jaýmaçynyň janyndan ötüp baratkan. Bir malda murdugy çykandan burulup, "Popros" dedi. "Jok, naswa ele" dedi ala dopçan bazarçy. "Ekinji razryatdagy jaýmaçy boýdan turbaýsyňby?" dep künketdi İzbasarov. "Nima?" Tunjurap kelat öyle tapatamdan ün çıgarıp uşintip suraganynda al jarym çakyrymdan aşygyrak jürüp, gör jeri jaýnagan jaýmanyň janyndan ötüp sary boçkeni orogon, karany gözgö tanyş elge çukuldap kalgan. Agaktap susagan jumuşçulardan özleri göküröke goýgulap götürü çalyp aýtmakçy, mehnetke çeldin kanyn gaktabay sorgon kapitalistlerden azapty çengelinen jamy adamzatdy mına bugün erten gutkargany kalgan jumuşçu tap, düşündiňizbi? Jumuşçu tap öküldörünün aldı birden çoň kirişke sıraga jetip, arty sabır gütü uzundu gezekte turuşgan eken gaýrandar. Bizden Baktigere oşolordun 10 çaktısı menen jorolaş debedikpi. Kimisi gana jok arasında. 8 saat tınbay temir tedek uzangan tokar, slesar, şiretüçü, alardan kim kalbastan gökürögün gergen görükçü, başını oydulatgan barskançı, jeňin joğun bilekten türüngen, çoyun bilek tokarıngdın ele gança türü var arasında. Birinci razryatdagy tokar, ekinci razryatdagy tokar, alemi böjöňdegen kurutçu awışga menen büjüregen garolçuny degdeňletip garmatyp gelgen kapitan Hayrullayev ekönü bölök eki bölmege oturguzdurup, üstünü özü girip, esi çykkandan ansızda jürekleri oğuzuna tıkılgan nemelerden sesin bir otulu alıp terdetip kurgatıp bir sıradan surak kılıp, kulak ukkandın barın çıp çırgasın kaltırbastan kaççısına jazdırtıp olup, birinden beti bağjaygan, gözü jymşyk, gögela sakalçan, juka murutlu kişi, ekinçisinden
Sirgelilik Kazak gebetilengen Kazak dobuşan kişi turalı malumatты bışıktagan soň жаңы papkege 40 barak kılıp tirkettirgen tergөө materiallarına göz жүгүртүп otursa, bazardagı kırdaldı baykooga koygan operativnigi eşikti eki attap, en teňdep kirip geldi. Eki göz alay öňü kupku. Joldaş kapitan ele joldaş kapitan. Kaburluğa ruhsat etiniz. Ruhsat ete görüңüz. Tez ayt. Joldaş kapitan. Siz ketkenden keyin ele baştaldı. Bazardagy elge massalyk türdü, kanday desem? Massalyk türdü psikoz. Delbetip kanday desem? Tuş geldi jerden toptoo menen antikommunistik mazmundagy urandardy gıykırgandar çykyp, karapayım galtı beymazaga salıştı. Bazardın argaysı burşundan oğuzuna gelgende ottoştu. Milisiyanın kömög arkasında çukul çaralar görülüp, onu milisiyalık uçatkaga jetkirildi. Massalyk türdögi delbe? Onu? Tağı emne bareket bolup ketdi munusu. Birinci mertebe okup jatabız mındaydı. Kapitan Hayrullayev ukkan kulağına işenbey, dindaro oldu. Mına leytenant emneni süylep, dörüp atkanın bilip ata özü. Oğuzuna atçot bergen nemebi? Toptoo menen antikommunistik uran taştagandar deybi? Munun alay bazarında antisovettik massalyk topolong çykdy degendik emespi? Kontr, kayatır, munun sandıraktık. Sovettik çygyştyn avangardyndagy respublikada kommunizmdi erteň bürsüňini ornatkany kalgan alpeyim gowumda mümkün emes anday okuya. Hemne massalyk kozgolongo batyňkyda 20-njy ýyldardyň basmaçy korbaşlarynyň uruktary jynalyp gelipdi. Trotskiyçi, Buharinçi atykkan aramdardyn gömjan bolgany kaçan? Hemne guyruktary baş götürüp ketipdi. Biz ziyandy koljazmanyň izin gana ilikdep jatabız. Ziyandy koljazmany taratkandardyň kıltagyn gırkı menen alekbiz. Koyatyr. Ançalyk etkidey mına leytenant özüne delbet tigenden soğubu degi. Hayrullayev tiginin gözüne gadalyp, "Joldaş leytenant," dedi öte sabırlı ümmenen. "Demik beňiz. Demiňizdi basyp, aşykpa aýtyňyzçy başынан. Emne okuya boldy?" "Sizge terminen baştaldy joldaş kapitan," dedi leytenant. "2'den 3'ten toptalgan bazarçylar, Navaýçydan 2, Konçudan 5, aşıngany uşul 7, aralaşkandары da var, alary menen 10. Tiginde mından süýlenip, tim turgan elin arasına bölük sala jazdady. Dandyrna otkalap atyp ele, Navaýçylar bir malda goldoryny jaňsap, tuş geldi gıykıra başlady degende. Eldin bary aýraň taň, oğuzlar açıldı. Toğ eter jerin ukkusy gelgen Hayrullayev kagyp koydu. "Joldaş leytenant, pasышysty süýleňiz." Anan janagy massalyk psikoz koňçulardyň katarına jetdi baýkap tursak. Bir maşina goňun jaňadan ele düşürüp bolgan demeler, aleki zamatda mal bazarda jürüşkensip, aýgyr dep bulutty gara jabıla gıykırıp kalıştı. Ansaz gelgenzi buluttan gözlerini albay gırkaleke eýilingen urandardy gep kılıştı. Kalgygan buluttu bette wyrjaňdap katkırıp koymoýlary da var. Kança osu garmaldy? Kayakta hazır? Navaýçydan 2, Konçudan 5, aralaşkandaryň goşgonda 10, koşok tolu boýdan milisiýanyň bölümine jetkirildi, joldaş kapitan. Süýleş aldyňby? Konçularına jakyn basıp bardym da, joldaş kapitan. "Din, aň sezimdin apimi," dep kıykırdı biri. "Barakelde," dedim adegende. Ortağı jarışa kıykırdı. "Durus," dedim anysına da. Eldi çoçutup bulutga garap kıykırgandary takır basılyp bagandan janına kızıga basıp barıp, "Hey ortak, kimge süýlediň?" desem, "Saga emes tigige," dep talany görsetet. Jan jagymda garanyp hiç kimdi gözge urunbagandan, "Kimge?" desem, "Tigige," dep orangdaýt. "Kananyň?" desem, "Oy azır ele turgan maňdaýymda," debes bu gaýsalakda. "Kimisi turgan ele?" desem, hiç kimdi görsete albay dagyn beti bagjaýgan, gözü jymşyk, gögala juka sakalçan, juka muruttu biri turganyny aýtyp talany galjyraýt taň galdyryp. "Oy uşunda ele turgan," dep janyn jegeniçi. Tağı uşul jerden kapitan Hayrullayewiň büýrü gyzydy. Çakçıgayday çakçaydı. Erteň menen bir syra tegerenip basçysynda baýakbady böyle. Meyli bazar, meyli mazar bolsun, asty jumuşçu tabanyň üstemdigi kem jerde kommunistik ügüt nasihatynyň başынан üzgültöke uçuraryn gösömдөр gözgö çukuganday eskertişmedi böyle. Tegerenip basçuda gösömdördün sözüne özü da gübe bolbady böyle. Janatan oyunda mına okuyan okuyasynyň sebep jönün kommunistik ügütçülörünün getirgen gemçiliginden tabizdep otursa,
түз эле чуулганды кол жазмага барып такалганы турабы? Ким? Кайра айтчы, кимиси турган дейт, деди Хайруллаев. Казак кыргыз башар алуу бирөө эмиш? Жок, эмели айтканыңды сөзмө сөз кайталачы. Мен өзүм көргөн жокмун, жолдош капитан. Бети баг жайган, көзү жымшык, көгала жука сакалчан, жука муруттуу абышка эмиш. Бети баг жайган? Ооба, бети баг жайган, көзү жымшык. Жука сакалдуу? Ооба, сакалы да жука, муруту да жука. Кимиси? Канчоосу айтып тур муну? Мен коончулар менен гана сүйлөштүм. 5 өтең айтты ушинтип. Өзүң көргөн жоксуңбу? Өзүм көрө алган жокмун, жолдош капитан. Эл арасынан да көрүнгөнү жок. Казак башаралы, кыргыз башаралы, кызык, өтө кызык, деп башын чайкады Хайруллаев. Башын чайкап атып, Аблеуховдун атын айта албай тилин чайнаган Абдуллаевдин кебетесин. Тагыраак айтканда Абдуллаев кебетелүүлөрдү, Абдуллаев беттүүлөрдү да бир сыйрадан элестетип ийди көз алдына. Белгилери дагыл келүүдө. Бышыкталуу да, деди көп маанилүү. Байкадыңызбы? Бышактап алып курут жабышканын айтканы эп болуп тур. Алдынан чыккан болуп, көзүнө тиктеп, сары чолоктон экини берешендик менен сунган болуп, Правда Востока гезитинин 4 бүктөлгөн айрынысын кармата берген кишинин эле өзү го муну. Бети баг жайган, көзү жымшык, жука сакалдуу, жука муруттуу, демек абышкага базарга жетпестен жолуккан. Жасалма акча, гезиттин айрынысы чыгып атса, жасалма эмне? Жасалма акча сунуп, жарым калта курутун оротуп алып кеткен. Анан биз кеткенден кийин базарды кенен чонон аралаган тура. Мүмкүн алиги дептердин 5-6 барак калдыгын таштабай көтөрүп да жүргөндүр. Кап, чалага эмиш деген лейтенанттардык өттү. Тажрыйба жетишпейт, тажрыйба. Дайыма башында туруп үйрөтүп турун керек мадыра баштарды. Дароо кармоо керек эле. Балким ошол жерде өзү болгонундабы бейтанышты базардан чыгарбай билектеп кармап калмак. Карматпай жулунса, өпкөгө эки уруп колун кайртып ап келмек. Ал эми жанагы чүйлүүсү кат-кат чыгып, курсагы салаңдаган, көйнөгү майланышкан участковый кайда карап атты кашайып. Демек жанагы онун коончусунда, навайчысында өзү сурашы зарыл. Эмнеси бышыктала электигине акылы жетпей жалдырап, буйрук күтүнүп калган лейтенанттын көзүнчө Хайруллаев телефондун кулагын бурап, 6 деген сандан башталган 6 сандуу номер эле сөмөй менен терип 6 мертебе тегерете бурап, коңгуроо кагып калды. Жалдыраганы менен лейтенант туурасын баамдады. Баштыгы Хайруллаев милицияга участковый сынды майда чүйдөсүн эмес, туура эле милициядагы löктөрдүн бирине телефон какты. Uzun шыңгырагы удасы менен 2 рет беймал чырылдаганда телефондун тигил учу маал катпай көтөрүлдү. Орусчаны кенен аралаштырып сүйлөгөн неме өңдөнөт. Ало, начальник милиция. Капитан? Оф, деп коңурдуу үнү үзүл-кесил жаңырды. Мамлекеттик коопсуздук комитетинен тыңчыңызды алып жатабыз. Бул капитан Хамит Хайруллаев, деди биздин карман. Жолдош капитан, угуп жатам, сизди. Базардагы бүгүнкү окуянын катталганынан кабар. Ооба. 10 киши кармалып суракка. Тергөөчүлөр. Капитан Хайруллаев телефондун кулагын калкалай, терезе жака бурулуп капталын салды. Тигил башынан сүйлөгөн кишинин сөзү даана жаңырбай калды бөлмөгө. Баштыгынын ишарасын түшүнгөн лейтенант сөз тыңшаган субай, артка кетенчиктеп, кабинетте тикесинен тик тургандагы убактысында текке кетирбестен, саясий сабатын көтөргөн киши кебетеленип, туюк тубалдын жарымын элеген картага узун туурасы бери дегенде 1,5 кулач келген дүйнөнүн саясий картасына тегилди. Телефонду оң кулагына жармаштыра кармаган Хайруллаев ар бир ирмем сайын так деп коштоп, өтө маанилүү маалымат эшиткен окшойт го сыягы. 2-3 рет так деп чоюп, ынта коюп укту милициянын начальнигин. Ким? Шайтан? Койсоңорчу, деди сөз ортосунда. Хе деп күлдү. Аңгыча кыйч этип эшик ачылып, кыйч этип кайра жабылды. Шаардын жумушчу табынын арасындагы шыбыр эткен шыбыштан бери аңдууга жооптуу 3 барак кагады уштанган оперлердин бири ашык каалап, жетекчисинин телефондон бошобой атканын көргөн соң,
Üstündögü kesиптешин жалт карап көзүн кысты да, кезегин күтө турмакка кайра жапты. Капитан Хайруллаев телефондун тигил учундагы маектешин кунт төшөп уккандан, эшиктин ачылып жабылганына көңүл бөлмөк тургай башында бурган жок. «Да», dedi bir окумда таң кала. «Уже тартып салдыңарбы?» «Уже?» Коммунистик тартипти эртелетмекти эңсеп күсөгөн жаны, эткелинен келип курсагы салаңдаган бир жаман участковойдун айынан жалпы милициянын асыя карып алган экен көрсө. Милициядагы жат элементтерге каршы күрөштүн демилгесин колго алыптыр да, кармалгандардын кебинен улам шарттуу түрдө шайтан деп аталган бейтаныштын болжолдуу сүрөтүн оздунуп тарттырганга үлгүрүптүр. Бир көчүрмөсү милициянын начальниги колунда айландыра кармап туруу баамында. Айтуусунда бейтаныштын кебетеси мындай: бети багжаган, көзү жымшык, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, улгайган адам. Өзгөчө белгилери: үстүндө узун этектүү боз чапан, башында чымкый ак топу. Ташкенттик эмес, келгин болуу мүмкүн. Дагы начальниктен муну укту. Мындай иш-чарада жалпы эмгекчи мастанын аң сезимдүүлүгүнө таянуу шарт. Андыктан шайтандын сүрөтү шаардын мерчемдүү жерлерине, эли кымгут базар дүкөндөрүнүн оозундагы кулактандыруулар илинчүү тактайларга, жол боюндагы зым карагайларга чаптаттырылганы жатыптыр. Хоп, майлы. 15 мүнөт. 15 мүнөт деп калышты. 15 мүнөттөн соң жолугушмай болушту. Милицияга барабыз. Хайруллаев телефонду тарс коюп, болот түстүү боз костюмунун жеңин көтөрүп, билегиндеги саатын карады. Кабагын чыты лейтенантка кайрылды. Сен мындай кыласың бала. Бизде отурган экөөнү мен келгенге кармайсың. Байка, күбө катары өтүшөт. Жарайт жолдош капитан. Непадам куйругу чулуу бейтанышты милиция оозунуп колго түшүрсө, мөөрөйдөн курук алчудан бетер чыйпыйы чыгып, чөнтөгүн сыйпалай ачкычын сууруп, лейтенантты алдына салып кабинетинен чыкты ашыгып. 3 барак кагазын уштап, эшиктин кактыыбында кезегин күткөн оперативник ооз ачмакка обдулду эле. Шашылыш эмеспи? Деди акыя. Оперативник желкесин кашынып, шашылыш деле эмес, жолдош капитан. Жумушчулардын арасында бывший легионер деп келатканында, ачкычын сайып кабинетин кулпулаганы калган Хайруллаев сөзүн бөлдү. Анда кийинчерээк, саат 14 ченде. Оюндагы санакта киши башына кенен бир сааттан арнап, 10 кишинин сурагын ушинтип дароо 10 саатка чактап, түшкү тамагына кайыл, жайчылык учурда майы саладан тамган самсыга, зире жыты буркураган палоого кардын кампайтып, бууланган көк чайдан ырак каттана шимичөле, шыпылдай басып баратып колундагы саатын жана карап жөнөп кетти. Шашканын айтпа. Коммунисттик тактык, аң сезими чектелүү карапайым ташкенттиктер немисче тактык деп адашып айтып жүрүшпөйбү? Аныгында коммунисттик тактык болууга тийиш. Дал ошол коммунисттик тактык менен жүргөнгө умтулган неменин жөө чуркачудай, бул кебетеси менен аялдамадан автобус күтпөстөн жөө чуркачудай ашыкканын айтпа. Көп деле кечиккен жок. 20 мүнөттөн ашып барып, саат туура 12-ни какканда, демейде кыйма чийме каттаган автобусуңда шашканыңда кычагансып 2-3 мүнөт кечигип, ансыз келгенси ордунан ыкшоо козголуп, айдоочусу партияда жок немеби, ар бир аялдамада ашыкча кармалып, убактысын жеди. Тердеп кургап милиция бөлүмүнүн кашында турду. Альбомдун барагынчалык кагазды түтүктөй кылып орой кармаган милициянын формачан капитаны өзү тосуп чыгып, 3 кабат имараттын алдында ары бери басып күтүп аткан экен. Бирин-бири тааныгандай утурлай басышты. Капитан Хайруллаев, сизби? Ооба, мен милициянын начальниги. Кол алышы учурашты. Телефон үстүндө сүйлөшкөндөгү сөзүнөн улам Хайруллаевдин ириде сүрөткө үзүлө түшүп кызыкканын туйган милициянын капитаны сүйүнчүлөгөнсөп колундагы кагазды сынды. Хайруллаев кагазды эки колдоп эндейинен жазып ийип, башын кекейтип, кара калем менен тартылган сүрөткө мына эле биздин сиргелилик малчы казак сындуу момун неме өңдөнгөн, дал ошолордукундай көздөрү жүлжүйгөн кишинин сүрөтүнө тигилди. Моюн толгосо өпкө тушка эки укуп, турган жеринен колун кайрып болсо да качырбай кармап калмакмын деген сиңенде болбоду беле оюнда. Туура эле ойлоп тур. Дүрбөлөң салганды ким коюптур? Жылчык көз мынабыга. Кармалсынчы? Ооба, анын кармаларынан ыпымга шек санабайбыз. Кармалбаганда каяка барат?
Taşkendi militsiyası menen KGB'sinin çengeline kayda kaçıp kutulmak. Oşonda öpke tuşka ukugandı goy. Sakalın tutamdap, tetege jılçık gözlörünün kanın gana ağızbasabı. Süretті gerseye karap turdu da. Uşunday eken, dedi gekerdi. Oğa, dedi militsiyanın kapitanı. Bazardan karmalgandарды жалgızdan jetelep çıkıp görsetkenibizde, onun jetesi Aynыбай tanıdı. Navayçısı da tanıdı. Qoğunçusu da tanıdı. Açığın aytsam, mununlar tüyük jarabay kalıptır, joldoşlar. Anı elestetkende jetken zökür, janda jok mıkaçı, zordukçul adamdan süreti göz aldığa tartılı gerekeli. Tüşünüp atasыңarбы? Darı öyle eskertip koyayın. Bul jasagaныңар tüyük jarabayt. Joldoş komünistler jana partiyada joktor. Kanday түшүнбөгөн эмесиңер. Göçöde gana bolboy kalıştı da, göçöde bolgondo bu kanday geleson emesiңер demek. Dağı kantip jetkürü gerek silerge. Anı elestetkeninde jer betindegi milyondogon beykünü adamdardın kanın ayosuz tökküsü gelgen, түшүнүп atasыңарбы? Jarыкçылыкка gектүү törülgön. Andыкtan bütün alamga, bütün adamzatga ölөр ölgönçө gek katkan kankorдун сүрөтү tartılуу gerek göz aldıga. Anı elestetkeninde tirүү adamды görsele, jırtkışta ırgıçtap kandın jıtın güsögön manyaktın сүрөтү özünөн özü tartılууsu gerek, joldoşlar. Түшүнүп atasыңарбы ушуну? Çanda bir jolukçu manyaktın сүрөтү tartılуу gerek. Manyaktın gana partiyanın tapşırması uşunday. Meyli jumuşçu tabının ökülü bolsun. Meyli dıyqandar tabının ökülü bolsun. Anı elestetkeninde dünýöge gözü toybokan, dünýöge aç jalan kıştın, katın kızdan başkanı oylu boğan, katın poz manyaktın. Uşunday түшүнүк bar adabiyatta, sadist degen, oşol sadistin сүрөтү tartılуу gerek. Anın atı uğulganda emgekçi massanın gıcırdanısı uğurguşta oygonuşu gerek, joldoşlar. Al turalı okuganыңda kişi jip kirip, jiyirkeni sezimi çulganganday bolsun. Başkaça boluşu mümkün emes. İstarizm prinsibine tayangan ilimge partiyabız uşundayınça жаңы talap, tapşırma koyup atsa, silerдің kılganıңar uşul bu? Moynuңarga mamleketlik manidegi ideologiyalыk жоопкерчилик tagılganın tuyganıңar barбы? Gözüňörde açıkla geç bol eleginde. Siler toptoçu materialdarga bütkül gumanitardyk tarmaktar çankap susaganday muhtaç. Oku kitepleri жазылбай, миңдеген mugalimler muhtaç. Anın görkөm adabiyattagı, teatrdagı, kinodagı obrazı siler sunuştagan materialdarga jaraşa jaralat. Geň өлkөbüzdün güjürmen жазуучулары, bilegin türüngön dramaturgdары, kalemin jalangdatkan jurnalistleri manyak Çingizkandın, Kaniçer Çingizkandın obrazın jaratsak degende eki gözü tört bolup, şımalana giriş üçün silerden obyektivdi tarihi materialdardı çydamsızlık menen gütüydü joldoşlar. Mına, söz emes beken çirkindiki. Emi mayın çıkardı, emi açıldı. Kuday bergen kızıl tilin bülöp emi kızıdı. 1965 жылдан beri kızıl tıştı partbiletli töşçöntöktü götörüngön kişige jaraşçı sözdü söylö demi. Munun partiyanın kızıl mukalı kiteplerine gana girçi sözden boldu beyim. Ataң gana görü, partiyalık çoң jıyındardan tribunasından gana жаңырgandayım ne uşul sözü? He, astı bu sözde kıraatın geltirip kim bakıldaganın baykadıňarby? Al Abdullayev boluçu. Ova. Partiyanın şarlık komitetindeki geç ögünkü büroda muğunta baylangan galstuğun boşotuğa çaması jetpey borguldana terdep, kızıl biletin kaygısından ulam kalçıldap, Moskva menen Taşkendik löktörün gözün tiktep, kıyıkım izdep oturgan Koljazmalar institutunun direktiri Rahim Abdullayev bar emes bile? Oşol boluşu. Emi bu zamanda partbüronun jıyından münkürübey tuğra bütüm çıkara bilgenin, ananda oşol jıyıntıkты tak uçurunda çıkara bilgenin görüngön ele başı kara, bu tayırının kolundan geliverbegen seyre gönörden okşoboybu. Tünü boyu tolgonup, geç ökü jıyındın toktomundan oň tiyanak çıkargan eken. Abdullayev instituttun okmuştuğların kabinetine gırkalekey tizip oturguzup alıp karıp atkan. Kommunistçesinen karıp atkan. Kommunistlerdi karıp atkan. Tak sen çavırdın başından tarta, gübüň şıbınga karaganda KGB'nın kızmatkerlerinden go. İçi kılsa institutka teşesi jok kerstendey eki jigit, çaştı jelkege gayrıgan, jaltırata maylangan kara tufli içen,
Kırı ustaraday ütüktölgen karaşımçan, jeňi çolok ak göýnekçen, birokda takay galstuk baylangan eki jigit 2 gündün birinde ertişe institutga üzbey gattagany direktoriniň gabagy salaňdap, jüdö tatkandagy uçurdan tarta, gereli geçke baş götürbey tirmeyip, çaң baskan tangak kol жазmalardy sapırıp, birden aňtaryp baraktap, kaçankı, Çingizhandyň alamda jok jytkışdygy turaly maglumatlarda, Kırmandagy Gyzyldyn çaňyn bölgön syakty irgep, maşinkege şuruday gaş gaýta terdirip turup, boğrundagy jibi araň jetip baylangançalyk kalyň duşt pap geden ekini Abdullaýewdiň aldyna taştagan ala dopçany okmuşdulardan ürkörдөй tobu başlaryn salaňdatdy. 2 jumalyk mehnettin direktordyň 3 minütlük sözüne arzubay galgany emne jakşylyk? 2 papkelik emgektin direktordyň 2 oz jyly sözüne tatbay galgan emnesi? Başyn gatkan jaşraktary aksakaldaryň garayt. Baş ilimi hyzmatker atagyny alyp jürgen aksakaldary guluyup jerde garayt. Aýlyňarda aktap jegile joldaşlar, dedi Abdullaýew çala uktagandan gyzargan gözlerini aňtarlytyp. Geç bol eleginde mınavu 2 papkelik materialdardy 2-nji syra elekten ötkörgüle. Çingizhandyň jyrkışdygy, zökürlügi, maniakdygy, sadistligi danalangan materialdardy gana galtyrgyla. Meselen, oturardy örtdegöndügi, Harezmdiň gülün gökkö sapırgany. Şaş dep koşuşçu al zamanda şarыбызdy. Meselen oşol şaştyň galkyn kırgany. Galet jok. Direktordyň sözünde galet jok. Şaşkandan çekilik etipdir. Çalası bar ekeni moyunga alıp abzel. Başın gatkan jaşıraktary aksakaldaryň garayt. Baş ilimi hyzmatker atagyny alyp jürgen aksakaldary meyil teyip ıldy garayt. Direktordyň Kaşgabaş orunbasary gana aýraňtaň. Direktorligiň 10 jyl boyu degdetdile. 10 jyl degende Mowereki kapsalaňdyn aýynan direktornyň partiýadan guwlaryn, andan ary hyzmatdan aýdalaryň kyýalynda boljop, içine gımıngdap jürse bu ganday çaң? Abdullaýewiň guwulsa, oruna laýyk dusele öz emes bile. Abdullaýewdiň gölökösünde jürgen familiýasy bütün akademiýaga, gerek bolsa bütün respublikaga dünk etip ugulardan uçuru gelgensi dele. Mına gyzyk. Aýdalmak turgay Abdullaýewdiň adyraňdap alganby? Kuwulmak turgay Abdullaýewiň kuturup alganby? 3 juma boyu üşü gaçyp, jüdö düşken kişi emes bele geçesi. Bu ganday? Kandayça kutulup ketdi? Taň. Je sögüş aldyby? Taň. Katy sögüşpü je gadyr etse sögüşpü? Taň. Aýraň taň. Akyly jetbeyt. Ümiti taş kapkanyny bildiribeyt. Goşo başyny ıldy salyp tympoýup sıraldyrbayt. Demeyde kınay oturçele direktorine. Esebinen jaňylyp bugün alsyrak oturganyn, emi söm jakyn dosy gerek. Emi uçurun geltirüsi gerek. Uçurun geltirip sözge gypçylusy gerek. Partiýanyň tapşyrmasy, deyt Abdullaýewiň. Gitepti çıgaru demilgesi geçökü bürodan ötüp planga girdi. Partiýalyk tikeley gözömelge alyna turgan boldu. Redaksiýalyk kollegaga KPS borborluk komitetiniň kişileri özleri girmek boldu. Joldaş Ablewuhov girmek boldu, joldaşlar. Ablewuhov? Kadimki joldaş Ablewuhov bu. Ablewuhov degenimiz Sürötün gezitten görüp jürgen çykanyň Ablewuhov emespi? Jakynda ele jarym betçelik Sürötün Sovet Uzbekistony menen Pravda Vostoka uda bastokşaýtgo. Al katta kişi emespi? Ulu Orus'tun Brejnevden giyinkeli Andropov, Suslovsundu çıgan uuldarынан emespi? Gezittin güçün gara. Göktaşta, gök gözlü, çiğkildi sarı yüzlü Ablewuhovdu uşintip gezit betinden teşettik degenini elesetip alıştı göz aldınlarına. Başın gatkan jaşıraktary, baş ilimi hyzmatker atagyny alyp jürgen aksakaldaryň garadele, baş ilimi hyzmatker atagyna çirenip, jer betine batpa jürgen aksakaldary tegiz şapalakta da gol çapkandy baştabıydı. Şaşkandarынан jabıla gol çabıştı. Orunbasary da gol çaptı, jan talaşıp. Jaşlar da gol çaptı, jan öröşüp. Sayasi agartı üyünün lektori öňdönüp, jetkire süýlegenine Rahim Abdullaýewiç abydan kursdan boldu. Sömöýün gezenip, gyzysy menen süýlegen eken. Terçil jany borguldanyp çykypdyr. Çalkalaý galyp galstugyn boşatdy. Göýneginiň jakasynyň üstünkü büçüsün çeşdi. Şymynyň çöntegini sypalap, 3 toglokdop salgan boydan eken tündösü.
Toğlokdolgon жүz arçısın sol çönteginin tüyünen surup çıkkan soň, oň alakanına sala жазып iyip, moynu başına arçındı. Oň kulağının tüyünü arçındı, sol kulağının tüyünü arçındı, jeňilde etişdi. Orunbasar ýegin gakdele, çetde oturgan jaşyrak orundan alyp turup, kıňaya açılı terideni genini açtı. Kulaşta baştı. Araň turgan eken giri albay, şykalyp turgan eken giri albay. Üptü kabinetke goňur jel girip geldi bastırıp. Barın tekşi kuçaktap öttü. Isılaşkanın emesteşkensip, jelpinip kalışkan ele oturgandar sergi etişti. Abdullaev gevin uladı. Ova, al kişi özü girişken son kitebimiz orusça çıgat. Demek eki papkege şıkalgan mınamınca materialdı, çokulunan orusçaga odarının dağı mildetini alışımız gerek. Adegende mingdegen nuskada, tüşnü atasınar mı? Mingdegen nuskada, ulu orus dilinde basılat. Ulu Oktyabr revolütsiýasynyň 62 ýyldygına arnalat. Bu wagtybız tar joldaşlar. 15 günde materiallar daýar bolmagy zarыл. 15 gün? Hoýdat, uyku gözün görbeý ganter ekenbiz. Biri жүz arçysy menen, biri eki büktölgen gagazy menen jelpinip, 40 aleke oturgan okmuştulardyň gatary tüýşeldi. Başyn jaňadan öde götürgen jaşyraktary aksakaldaryň garaýt. Baş ilimi hyzmatkeri atagyn alyp jürgen aksakaldary mel deyip, Abdullaev'tin ozun garayt. Gündür tündür iştönün zarıldıgın düşündürgöndögü sözün Abdullaev mıntip jyyntyktady. Stakhanowda gosuldu, bizdin akademiyada dalildönün wagty saty geldi joldaşlar. Tüşünüktü. Bardygy plandy, oýdagyday gelatdy. Ireti menen gelatdy. Parsynyň tilinde жазылган goljazmalar barынан köp bizde. Tekçe bolup jyýyly. Alardy birden baraktap çyguunun mildeti parsynyň tilinde parsynyň özünden ötküre tüş joruçuz dep julungandarga tiýdi albette. Koş, Araptyň tilinde çiýmelengen goljazmalar andan arbyn. Aldy Arapstanda жазылган, arty Anjyanda жазылган, aldy 30-njy ýyldary tabylgan, arty geçe jakyn dele tabylgan. Alardy Araptyň tilinde tüş joruçular aňtara turgan boldy albette. Koş, anam bizde goljazmalardyň dagy bir türi bar. Kantyp aýtsak, Arap demez, Parsy demez tili. Kantyp aýtsak emnesi? Kantyp atasak? Aýby moýunga ilinbegende kılıp, saýasy sabatlykdy saktap, abaýlap aýtu gerek any. Geçögi partiyynda gatu tabışdaldy. Hayrullaevke okşogondor şıbışyn ukbasyn, kıldan gıykymyz dep araň turgan nemeler erteňile aýgay salyp iş gozgoýt. Anan galsa oşondoy da til bolçu ele. Jalgyz kişinin atынан da til türkümü atalçı ele. Niyeti gara gaýsy gelese gaýsy zamanda antyp atap jürü. Uşul saýasy katalykdyň aligiçe oňdol bolgandygyn Hayrullaevler çukup tap, kom aldyna gozgop çyga eleginde özü erterek girişip, tüzete salysy zarıl albette. Kanty oşondoy bolsun. Bütünдөй bir elderden tilin, kalyň maslanın, emgekçi maslanın, ezilgen maslanın tilin jalgyzy kişinin aty menen atap, emne güç kelgen? Bolgonda da Kanişer Çıngiz Han'dın Kanişer oğlunun atынан atalı, Çağatay dep, Çağatay tili dep. Koş, çaң basıp jatkan al жазmalardın tilin kantyp atap, emne dep çarýaloo gerek? Koş joldaşlar, jergilikli goljazmalarga geldik. Aytayın degenim, ortacalyk goljazmalar. Çıngiz nameni özüm okuýym. Kalganyňar kalganyny okuglar, düşündiňerbi? Çıngiz nameni özüm okuýym. Uşul jerden baş ilimi hyzmatkerlerden biri şaşyp getip, direktirin aldынан özünün saýasy sabatçylygyny aşkerlep aldy. Çağatay tilindegi goljazmalardy dep jüberdi jön oturbay. Siz oýlanyp söýlediňizbi, joldaş? Çağatay degen emneni bildirerim bilesizbi? Bilim. Ozun bastı. Uşintip 3 topga bölünüşdü. Uşintip 3 top vatandaşa turganda boluşdy. Ulu Oktyabr revolütsiýasynyň 62 ýyldygy iregede tursa, kaýsa bir galat, atandaşyny sotsialistik meldeşi ataşdy. Gezek kitepti bölük-bölükke bap dep goýat özbek tilinde. Oşonu ajraty maselesine gelip jetdi. Abdullaev har bir bölükden jogapkerçiligin bölüşdürüp ötdü. Sözdü jiremekten udulu neme tuydu orunbasary. Urmatly Rahim Abdullaevич, taklip var ele, dedi uşul jerden. Abdullaev eýlenip algan tür jasap, söz berbeý gebin ulantdy. Sözdün gezeginden kurgaltırba ele jürçü, bul jolu kulagynyň sırtынан getirgenge orunbasary bir gyzaryp bir tatardy.
Direktiri orun basarın joopsuz kaltırıp eletin bolboston, orun basar başı menen joopkerçiliksiz da kaltırıp, kollektivdin gözünçe bir otola şermendesin çıgarayın degenbi, emne üçü var kim bilsin, ölbögön gana 4 şiragın kaltırayın degenbi, bölüktörді özbek dilinde bap dep koyot debedikpi. Bölüm başçılarına tapşırıp gelip, "Maqulsuňarby?" dedi. "Maqulbuz. Hurmatly Rahim Abdullayevич, taklip bar ele" dedi orunbasary. Aytyňyz." Tanosu gıpçılıp, deme gısla düşkön orunbasar öde olup, başının gaşkasın gaşınıp alıp gevin başladı. Meni sunuşum mınday, ortaklar. Egerde elestetseňer bir samga. Egerde Çingizhan bolboganda, egerde Çingizhan atty adam törelbegende, jaşoğuz kanday bolmak ha? Oturgandar oğuzlaryny açıp, moyundaryny sozo jardanyp kalıştı. Oşonduktan mendegi taklip ortaklar. Orunbasar iýinin göterip or dem aldı. Mendegi taklip mınday. Uşbu kitepke jaňy bap girgitsek, oşol baptyn jogapkerçiligin özüm köterip bereýin. Atalyşy Çingizhan bolboganda jaşoğuz kanday bolmak? Ha? Makalalardan jinagy. Ne dediňer ha? Çyn ele jaşoğuz kanday bolmak? Oy galjap görbepdirmiz degile. Oy tegeretip görgön jan barby degi. Çingizhan bolboganda ya, Çingizhan gelbegende ya, Çingizhan törelbegende, çyn ele adam balasynyň jaşoğuzy kanday bolmak? Kanday nukta önükmek? Kayakta jürmek biz ya? Balkim çyn ele, dedi Abdullayev oňdanyp. Anan, adır direktirimizden öte tereň maňyzly sözüni eşitip oturup, uşul oy geldi da magan. Ortaklar, egerde Çingizhan türelbegende kanday bolmak ha? Egerde Çingizhan bul jaşoga gelbegende, tak jarykçylykka gelbegende, jaşoğuz kan soňky sözün toluk aýtyp büteleginde, gürmegenge güçü jetbesden tili bulduruktap, tamagy bulup, talması garmaganday, öňgeçin bir tartdy da gapletden üni öçdü. Gözge ileşpegen kimdir biri aradan tura galyp, Çingizhan bolboganda bu ya, anda mınday bolmak dep durup, direktirge köşe körlenip, tör jakty garap süýlep jatgan nemeni çokudan ary esden tandyra bir salgansyp seňsele düşdü. Başyn şylkytyp, gözün süze gögörüp tataryp jürek düşün basa öböktey berdi. Emne bolup ketkenini düşünbey kalıştı oturgandar. Oň gapdalynda oturgan kesipdeşi golun sozup, koltuğundan tayamaka obduldu. Sol gapdalynda oturgan kesipdeşi sol çıkanaktan şapkarmadı. Tayaganga bolbostan qırr etken ün çıgardı da orunbasar denesini şalak etip taştabıydı. Kapdalynda oturgandar orduğundan 2-3 katar sürülüp, iýinleri menen süzüşüp, goşo ala-sala jazdaşdy. Topurap kalıştı. Tili ozdan kalıp, iki kolu iki jaka ketip, jer süçüdöy başı şılkıldap. Kıyşaygan nemeni iki koltuğundan süýgen eki bulkuldatıp görüşgönde, kırsıkka gözü jetken biri, "Bulkuldatpay jatkırgıla, uzundan jatkırgıla, uzundan, tez, başın öýde, öýde kılgıla" dep kıykırdı. Su! Biri kabıldamadagy boş grafindi esti koyup, kaldakta koşondan ary suga jügürgönde, jüregi jamandykty tuýgan ekinçisinin koptuğu kıykırıgy uguldu. Tez jardamga çalgıla, nölüçka!" Eger ele orunbasary menen eregişpey kalsa, kayran ömürü erikkenden kızıksız ötçüdöy sezilip atkan Abdullayev esi çıkkandan telefondun kulağынан iki nomurda evin taap buray albay, kalçıldagandan sömöy nomurga dadil sayılbay, jaza ilinip şaşkalaktap kaldı. Nölüç dep şaştırdı janında karap durgan biri. Ep septep terdi iki nomurda. Alo, tez jardamby? Direktor Abdullayev çalıp jatat. İlimler Akademiyasına. Mında bir kişimizdin avalı or, öte or. Emne? Süýlep atyp ele gulap düştü. Esten tandy gebetesi. Adresimiz İlimler Akademiyası. Iki jagынан ürülgen iki kızmatker ekölöp, iki jagyn çapkılap görüştü. Esi uçuna gelbey, kıymılsız. Daratkanın kranındagy suga galdaňdap çurkagan neme, jeňi başdan beri su olup, grafindi moýundan tolturup su ap gelip kaldy ele, su bürküp da görüştü. Sulk jygılıp kıymılsız. Galstugun sıyırıp ırgıtıp, göyneginin moýunjeňini çeçip işip, golu başını ukalaştı. 43. razmerdegi çolçogon tuflisin gaýryp çeçip işip, iki ayagyny ukalaştı.
Gözü aňtarylgany. Aba jetpey galdy go. Üstüne ümelektöy giyin turgula. Jel bolsele eşiktin jele yüzünden aymalap ötsele, Orunbasardyn jany aman galçyday göründü bir erge. Ary beri jügürüp, kollarındağı gagaz guazı menen jelpip görüştü. Eşik terezeni açıp jel samaştı. Jada kalsa emeleki koňur jel da ülp etip jürbey koydu. Getip kalganby, kokoyduko, koňur jel gelbey koydu. Koňur jel kayrılbay koydu. Koňur jel karabay koydu. Koňur jel